uraza hano usikororinge uze urebemo aha handitse simukadi y'igihugu cyawe, aha handitse Rwanda Airtel free, ahangaha uri buze kuba wahitamo, n'aha hepfo n'ibyanga naho ube wahitamo ahangaha naho ugerageze urebe. Twebwe tugiye kuba twakoresha aha hambere, niho tugiye kuba twakoresha, tugiye kuza dukoreshe hano hambere, uze wemezeho, nurangiza wemeze hano hari ikizeru, nurangiza utegereze. Iyo bikunze aha hejuru urabona yuko aha izi data zirabara hano ndetse n'aha ngaha zikabara, icyo gihe biba bikunze kuko hano biba byabaye connected, urabona yuko hano biba byabaye connect, ahangaha biba byabaye connected, urabona biba byagenze neza. Rero ahangaha hano muri aka kazeru kari hano, urabona uko kahise gahinduka, icyo gihe VPN yacu iba irimo ikora neza nta kibazo. Iyo bibaye connected nta kindi uba wakora, uba ari ukugenda ukaba wafunga website zawe uri gukoresha, maze nawe ugatangira kuba wakoresha megabyte zawe. Urabona yuko ubutumwa bwatangiye buza kuri WhatsApp, bwatangiye butugeraho, aha hejuru hahita yikonegita agafunguzo, ahangaha agafunguzo gahita kaza, urabona yuko agafunguzo kagezeho. Urabona ahangaha mu gihe wahisemo biba byakunze, ushobora guhitamo yaba uri mu Rwanda ugahitamo simukadi yawe uri gukoresha, yaba uri hehe. Urabona yuko ahangaha nahisemo, urabona yuko nahisemo Kisas Zain Fab Pack Real, ahangaha urabona yuko byakunze, byabaye connected. Ukomeza ugerageza muri bino bihugu byose baba baguhaye, ahangaha nibyo ugenda uba wahitamo. Urabona yuko na hano birakunze ko bikonegita, nawe mu Rwanda ushobora gukonegita ukoresheje simukadi yawe bigakunda neza nta kibazo. Nibyo koko VPN yacu tubashije kuba twayifungura. Ubundi buryo rero bugezweho ni ukurebera hamwe uko ese megabyte baba bakugeneye